ثم إلى روح الإمام القسطلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Hafsah an Ummi Atiyah, saking sayyidatuna Hafsah, an Ummi Atiyah, saking sayyidatuna Ummi Atiyah. Qalat dawu sapa Ummu Atiyah, kuna ono sapa kita ana iku nukmaru den perintah, kuna ono sapa ingsun ana iku nukmaru den perintah sapa ingsun den perintah an nakhruja yento metu sapa ingsun kapan yaumal id ing dalem dinane id, hatta nukhrija sehingga ngetokaken ingsun ngetokno al-bikra ing wadon perawan, ini putra bini status praben den tokno min khidriha saking napa niku panggonan tertutupe al-bikra, yani napa khidriha ai min satriha, min khidriha saking gon tertutupe al-bikra, yani tempat yang tertutup atau satriha, khidriha ay satriha. Hatta nukhrija singgo ngetoaken sapa ingsun napa nika harokatnya al-huyyadha ing pira-pira kang haid, al-huyyadha ing pira-pira kang haid. Fayakunna mongko ono sapa al-huyyad ana iku khalfan nasi ana ing burine menungso. Fayukabbirna mongko padha maca takbir sapa si al-huyyad bitakbirihim kelawan takbirane annas. Fayukabbirna mongko maca takbir sapa si al-huyyad bitakbirihim kelawan takbirane annas. Wa yad'una lan padha ndonga sapa si al-huyyad bidu'aihim kelawan dungane annas. Yarjuna hale podo arep-arep sapa si al-huyyad arep-arep barakata dzalikal yaumi ing barokai mengkono-mengkono dina, wa tuhratahu lan sucine dzalikal yaum. Wa yad'una lan podo ndonga sapa si al-bikra bidu'aihim kelawan dungane annas. Yarjuna hale podo arep-arep sapa si sinten niku al-huyyad arep-arep barakata dzalikal yaumi ing barokai mengkono-mengkono dina, wa tuhratahu lan sucine dzalikal yaum, wa tuhratahu lan sucine tegese napa takdis, wa takdisihi wa takdisahu tegese napa sucine dzalikal yaum mengkono-mengkono dina. Riwayat dari Sayyidina Hafsah dari Ummi Atiyah, qalat Ummi Atiyah mengatakan kunna nu'maru an nakhruja yaumal idi
hatta nukhrija al-bikra min hidriha. Dahulu kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar dari rumah, mengikuti keluar ke tempat yang dimana di tempat tersebut didirikan sholat id. Hatta nukhrijal bikra, enten tak norak sholat, cuma bergabung apolong bedek budino orang-orang sya sholat id. Hatta nukhrijal bikra, sehingga kami mengeluarkan anak-anak perawan-perawan kami min hidriha, dari tempat yang tertutup. Nah, berarti hadis ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan diperbolehkan perempuan-perempuan untuk mengikuti takbiran engki lakukan lakonen ben menosah sekalipun aben dalam keadaan haid. Hatta nukhrijal huyyab, sehingga kami pun mengeluarkan perempuan-perempuan yang haid. Fayakunna khalfan nas, mereka berada di belakang para manusia. Fayukabbirna bi takbirihim, dan kami pun bertakbir sebagaimana mereka bertakbir. Wa yad'una bi du'aihim, dan kami berdoa dengan doa mereka, mengamini doa mereka, berdoa bersama mereka, karena kami mengharapkan keberkahan daripada hari raya. Nah, berarti orang bine sekebadaan haid oleh bergabung bi orang se ngelakonin sholat id, tapi tak apolong bedek budina orang sa sholat gelak keluar dari tempat masing-masing, pada keluar dari compok neka perlu apa? Sop aja oleh barokah, sop aja oleh barokah atakbir, maja takbir. Nah, karena neka mengubah keadaan, mengubah tradisi-tradisi jahiliyah. Sehingga di maning zaman jahiliyah ketika id hari raya neka, mereka pun beda hari raya, mereka pun melakukan mening hari raya neka yudzabbihuna li tawaghitihim. Nah, mereka menyembelih hewan-hewan kurban, mereka juga menyembelih selamatan, tetapi untuk sesembahan ritual untuk togut-togut mereka, sesembahan mereka. Lah ning umat Islam yobe pada nyembelina cuma iringin kelaban takbir, karena mereka termasuk apa? Istisyaron lidzabhi lillahi ta'ala, faj'alat takbir istisyaron, maka takbir mereka dijadikan sebagai syiar. Syiar lidzabhi lillahi ta'ala. Supaya tak pada bi orang-orang jahiliyah lamba. Orang-orang jahiliyah ni kan mau nyembeli hewan ya dan Ka'bah. Mari sini ka dorone ni kayak sapa-sapa ki kelaban tanangnya yo sapa ki dekat Ka'bah. Dorone hewan kurban. Mereka berkorban. Tetapi tak kangkui Gusti Allah. Kangkui sesembahan mereka. Sehingga apa? Napanya mana dere-dere se mengalir dari hewan-hewan kurban orang-orang sening zaman jahiliyah ini kayak sapo-sapaki dekat Ka'bah. Nika iyoba kelaben datang Islam nika. Iyoba kelaben apa? Datang Islam nika supaya tak ingat nikah. Sembeli tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an dibuaki la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala debu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbiru kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa itu daging-daging kurban mereka, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darah yang mengalir dari hewan kurban mereka. Anapa? Polandoro ini kayak sapu-sapu ke Ka'bah, sangku mulai yang yo sapu ke Ka'bah depak ke pangeran. Jawab Gusti Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tak bakal meraih daging kurban
saya beli darah-darah, saya mengalir, saya netes dari daging hewan kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi saya mendapatkan tang keridhaan dari Gusti Allah, at-taqwa minkum, ketakwaan ada ke Gusti Allah, karena sampean nyembeli kurban ini ke atas dasar takok ke Gusti Allah. Di orang-orang Yahudi, orang-orang bilang orang-orang ning zaman jahiliyah ini kan, mereka pun engki melakukan kurban nih kata pederen nih sapa-sapa ke Ka'bah. Maka datang Islam, soro baca takbir, kemudian takbir mana neng Idul Fitri kak dinto, maka dimulai dari terbenamnya matahari sampai imam ongke sampai imam nika ongke ke khutbah. Setelah nika pun tidak boleh kesunahan takbir. Kita bareng Idul Adha sampai tanggal 13 ya ayyamut tasyrik nika tetap setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Taib. Makna takbir fi hadhil ayyam annal jahiliyah kanu dzabihuna li tawaghitihim, karena lambak nika makanya sunnah haki atakbiran nika, karena orang-orang jahiliyah nika juga melakukan sebagaimana umat Islam melakukan, nyembeli kurban kia. Maka gente kelaban datang Islam napa atakbir. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah, ning telasan Idul Fitri nika tak sunnah haki takbiran, hanya khusus ning Idul Adha. Pendapat saya, pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah ada buaki, qala Abu Hanifah la yukabbiru yaumal fitr, tidak ada takbiran di hari raya Idul Fitri. Tak sunaki takbir. Wa qala Asy-Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, yukabbiru fi lailatihi wa yaumihi aidan hatta yataharrama al-imamu li salatihi. Pendapat Imam Syafi'i tetap disunahkan takbiran malam Idul Fitri wa yaumihi, ben hari raya Idul Fitri, sampai apa? Sampai imam melakukan sholat atau sampai khotib ongke ke atas mimbar, kemudian imam melakukan sholat, ngelakonin sholat Idul Fitri. Napa dasara? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nikah dasar Imam Syafi'i. Maka neng Idul Fitri boleh, silahkan saya bertakbiran, saya tak lebur takbiran, silahkan, tak usah takbiran, tak usah nyalaki orang yang saya takbiran, saya tak gelem takbiran, tak usah nyalaki, saya tak gelem takbiran, karena beda dasar BTV. Pendapat Imam Abu Hanifah tak sunaki takbiran neng Idul Fitri, Idul Adha sepakat. Sunaki takbiran Idul Adha. Sunnah bila sunnahna kipanekan yang malam pada sampai bila sampai ayam tasyrik, berarti selama teluarin nika sunnah haki terus setelah setiap sholat 5 waktu atau sholat sunnah, sholat duha ya, tabe sholat sunnah, mari sholat qobliyah duhur, ada ente imam datang ya takbiran saungguna. Mari sholat sunnah, mari sholat wajib takbiran boleh, cuma tak ada dia. Nih, sobu. Umpama berde syak kocak mak ni nyelene, bener nyelene, sambian nyelene. Ya. Jadi atakbir nika berde dasar BTV, takbiran nika. Nah, dadi ning Idul Fitri mulai malam Id nika disunahkan untuk bertakbir sampai imam melakukan sholat Id atau khotib ongke ke mimbar. Setelah nikah sobung sunnah punan takbiran. Idul Adha sampai tanggal 13. Pendapat Imam Abu Hanifah yaumul Idul Fitri tak ada, yaumul Fitr Idul Fitri ini kan tak ada takbiran, tak sunahki. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tetap mensunahkan takbiran. Taib. Sebagian para ulama ada bu engki peneka neng kitab Fathul Qarib bahwa takbir pada malam hari raya disunahkan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang bermukim ataupun musafir
yang berada di rumah atau masjid ataupun di pasar ataupun di mana tempat berada, gunung, tengah tase, kota ning desa, sunahaki atakbiran kang kuwi orang laki atau bareng bini nika juga nerangaki masalah nika hadits nika kunna nu'maru an nakhruja yaumal id hatta nukhrijal biqra min khidriha, kami diperintahkan untuk keluar rumah di hari raya Idul Fitri untuk ikut takbiran sampai tang anak praben saya tak toman keluaran ria keluar nika penting nika berarti hake aslinya mun di anak biner cek pati banyak keluar kecuali mendesak contohnya gineka atakbiran norok orang atakbir asolat norok orang sak solat id aben tak solat id karena head mun tak head silahkan solat mau napa mah head terus tak oleh bergabung king semak nenung ibu di orang sak solat norok atakbiran tok niat atikir dekat Allah Subhanahu wa taala male oleh barokah daripada hari raya Idul Fitri. Apa keluar kapi? Ayo ping keluar ping, ayo ping keluar kapi. Sebon praben keluar kapi. Ya mungkin tak ada entek telasan. Mangkana Kanjeng Nabi ini kan andi sifat pemalu, andi sifat todus melebihi todus seperaben. Dalam apa? Praben pingitan, gadis pingitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan minal adra fi hidriha minal hadra'i fi hidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat malu melebihi pemalunya perawan ketika dipingit. Todus Kanjeng Nabi ini kan melebihi todus ben praben saya tak toman keluaran Kanjeng Nabi ini todus praben bilon punya praben setia praben lambok mun mangken tak temu kemaran deg ma praben tak temu denten apa ada mangken mulai TK aja lah denten mula kocak hari apa di roh bengesan kapi padahal TK SD lo ngale denten janda padahal ke SD norok apa nyaman do karnaval norok ruah denten masya Allah menor kapi lambek benes ini kah belajar todus di anak praben nih kah betul-betul pingit betul-betul penunggu anak nih kah al bintu fis sunduk wal khabar fis suq mun di anak bine nih kah yerep pemapan tak nenge buka kecuali orang-orang yang bertanggung jawab tak kenenge teku tak keneng apa boleh rasai ya betul-betul mahal perempuan nih kah saunggun nah jongo hadis ini kah sampai kami pun diperintahkan untuk keluar ben praben ria dari kamar karena orang bini makanya orang bini oleh ngakui mas-masan oleh berhias oleh pakai mas-masan kisah guna dalam rangka untuk menghibur hati orang bini karena orang bini rang-rang keluar bungko aslina makin terbalik mun beda ilmu bungko ducale mun keluar bungko yang kuyem masa repot serba terbalik kapi bonan mun lembungko tak adenten mun luar adenten terbalik kapi bonan ya karena orang tuan saya tak mendidik ngak nikah lah mula di anak bini terus elantor keluar apa anak dari orang bini saya tak di sifat todus dari orang bini saya gedel saya leter saya ngak ria keluar anak apa jajar cari saya ngandung gini kah saya ngandung amangkan kula lilibolion cek nyocotos harbeb nikah kula ben praben cepate keluaran kecuali ke parlo kecuali ke puto soro ben reng sepona lebih dari ini kecepate banyak keluaran ya semakin dipingit semakin mahal semakin disare orang engki tapi mula elantor dengan alasan pun macam-macam salah sekolah umum nih kak belajar bareng ya ada belajar apa cik temu bereneng tengah Tegal roh atau bertengah Tebu lo jalan ke Jengkang roh berapa kali ke punya orang ngetelak bodegri belajar tuh gentuk dia mungkin karena yang sepuna wallahu alam karena tak ditempuruan atau karena kecolongan tahun ning ya karena kula libelian ponan mon bisa sandi anak sekolah ketika traki bapak cek traki embuk
Aro sampean tak oning bude tikar anu apa mian tak oning. Dek mulai kala orang dek win ngak-ngangan. Terakhir tibi. Todu syak nek binek malolong ki can kelep pun kadung salah te pun nek kala tebeli kapi pun. Tebeli kapi. Ni sering cek lah tanah lagi ces-cesan kapi. Ya. Sebine semua berdeket lah. Laki ngak-ngangan malolo tadi laku tadi bese sia. Nah, hari ini kocong kotaki ban. Ya. Nah, ini menunjukkan solat Id mun tak ada perintah, tak pa keluar tangan anak bini tak paraben. Karena ada perintah, karena perintah pa keluar. Nika. Ya maka yang dalam kitab Fathul Qorib ni kai terangaki Al-Imam An-Nawawi pendapat Al-Adhkar pendapat Imam Nawawi wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa untha wa yukabbiru dan disunahkan takbir bagi laki-laki kullun bagi setiap orang min dzakarin dari lelaki wa untha dan perempuan wa hadirin wa musafirin baik orang yang di rumah ataupun orang musafir fil manazil wa turuq wal masajid wal aswaq masjid pasar bungko jalan sunaki napa takbir mulai bila min ghurubi syamsi min lailatul id ay idul fitri mulai malam idul fitri wa yastamiru hadha takbir ila ayadkhul al imam fi salatil id sampai imam mereka keluar untuk ngimamin salat id. Jadi semalam suntuk ni disunahkan pukul 2 pukul setengah 3 yastamir hadha takbir ila ayadkhul al imam sampai imam masuk ke tempat sholat sunah kita takbiran semalam ni sunah takbiran ya wala yusannu at-takbir lailata idul fitri aqibas shalah adapun idul fitri tidak disunahkan bertakbir setelah sholat berarti sunaki cukup ning malam lailatul id malam idul fitri nah, ini sunnah. Pendapat Imam Nawawi enten ning kitab Al-Adhkar walakin An-Nawawi fil Adhkar ikhtara annahu sunnatun. Pendapat Imam Nawawi masalah Idul Fitri tetap sunahaki takbiran setelahna salat. Ben Idul Adha to masih Idul Fitri pendapat Imam Nawawi ikhtarahu annahu sunnatun tetap sunnah. Dak nomor ya. Wallahu a'lam madhar bener mun beda salah nyon sapora. King cuma pendapat sebanyak yang kita pendapat Imam Syafi'i sunahaki cuma neng Idul Fitri neka semarena neka pun tade ponan cuma neng malam neka sampai khotib ongke ke mimbar atau imam sampai ngelakonin sholat Idul Fitri setelah neka tade ponan kesunahan takbir pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi neng ngalkar enjak sunnah dia masih mare sholat sunnah tetap sunnah takbiran. Masya Allah ya. Ini pendapat Imam Nawawi. Nah merujuk dari pendapat neka maka disunahkan bagi siapapun untuk bertakbir menjelang kedatangan hari raya sekalipun dalam kondisi perjalanan takbiran mulai terbenamnya matahari napa orang sebe masjid pasar compok maka pendapat sebagian para ulama maka setelahnya id maka tidak disunahkan takbir. Nah karena pada pendapat Imam Nawawi ini kan kibade juga saya ngamalaki mereka makilah mare salat Idul Fitri setelah akibas shalah tetap disunahkan takbiran walaupun Idul Fitri bin Idul Adha malolo ya Masya Allah paham ini. Nah hadis kedua karena kibade kaitan kelaban Idul Fitri ini kan An-Nafi saking Sayyidina Nafi an Ibni Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi ono iku turkazu den tancepaken kana ono napa niku apa si sya'an apa si kelakuan kana ono apa sya'an ono iku turkazu den tancepaken apa al-hirbatu tumbak al-harbatu tumbak den tancepaken kudamahu ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi kapan yaumal fitri ing dalem dina riyaya Idul Fitri wan nahri lan riyaya Idul Adha lan riyaya kurban thumma yusolli nuli kari-kari salat sapa Gusti Kanjeng Nabi.
Riwayat dari Sayyidina Nafi, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi SAW ketika melakukan sholat Idain, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kanjeng Nabi menancapkan yang kipeneka al-harbah. Harbah nika tumbak, harbah nika napanya mana napa harbah nika lebih kene dari busur tanah. Etan cepaki harbah nika, etan cepaki tombek kene, etan cepaki ya dan kanjeng Nabi. Nah, berarti apa? Berarti kanjeng Nabi tak sholat ning bangunan nika, tak sholat di masjid, tak sholat ning tempat-tempat saya bangun, tapi sholat ning lapangan. Ketika kanjeng Nabi melakukan sholat Id, kanjeng Nabi melakukan di tempat yang luas, di tempat yang lapang atau belapangan. Neka etan cepaki bi kanjeng Nabi perlonan apa? Litakuna sutrotan lahu, sopaja tombek setan cepaki bi kanjeng Nabi neka dadi sutroh penghalang. Dadi umpama bede neka lapangan, kasana bede jalan raya, terus etan cepaki bede reng lebet ya dan reng sholat tak masalah. Karena pun beda sutroh, beda lengaleng, laleng-aleng kanjeng Nabi mun ngelakonin sholat nika aruba tombek, tombek kene etan cepaki ya dan Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana tu'raju amamahu al-harba fi salatil idain litakuna sutratan lahu wa litahdidil mawdi'i salatihi. Jadi karena walitahdidi maudhi'i sholatihi supaya jadi pelanggaran tempat atau batas-batas tempat sholat Gusti Kanjeng fala yamur ahadun amamahu, maka karena lek tancepen pedang otabe tancepen tombek ya ada orang yang sholat, maka umpama ngelebetin ke sana tak hanya ngelebetin ya ada orang yang sholat, maka haram sholat, maka haram lebet ya ada orang yang sholat, mun lebet ning kantona di dalemna napa nyamana tombek sek tancepaki. Nih umpama kanjeng Nabi sholat nadep dak bare, kemudian sholat ning kantoi tancepe napa nyamana pedang otabe tombek tancepaki, lamun lebet di kantona tombek haram hukumah, tak oleh ngelebetin ya ada orang sholat. Mon ngelebetin yang diber na tombek sekalipun mepet lurus nih ke lapangan, kemudian nih kanton jalan raya, keng beda tombek atau beda pedang saya tancepaki, lebet persis ya dan taknya melebet ya ada orang saya sholat karena pun beda sutroh beda lengaleng, paham? Tapi nih kemon neng tanah selapang, kemon neng masjid ya tahu saja lebih tembok. Jadi orang yang lebat di beren masjid tak apa-apa. Oh tapi sholat di kantor beren kan sih tak mana aja bangunan ni ke tempat se, napa tempat se lapang, tempat se neng tempat gelak, napanya mana se tade bangunan. Maka ni ke jadi sutroh bainahu wa baina qiblatihi. Adapun kangkui makmum apakah harus pakai sutroh? Tidak pakai. Mon imam ni ke pun beda sutroh, maka sutroh ni makmum ni ke imam ah. Tak usah ngano tombeki ya, bucoh, tak kau berang debat, tak usah cukup imam aja lagi bayi sutroh lanan. Imam pakai sutroh tombek atau pedang etan cepaki, karena guru dan gaula. Ustaz Al Habib Taufik ni kamu nak solat neng zawiyah tempat neng tempat tamoy, ya dan beliau ni kan mon tak lurus bereng cakek, abek ngada dia dan cakek, ya ada ni kayak beri cakek ke mek ni kah, mancing. Dan ni kita di sutroh. Karena kasih beda labeng, tetapi umpama beda selebet, napa ada kamar, pakon napa, soro napa, ni ketaknya melebet ya dengan sholat karena pun beda pembatas tahdid, beda pembatas atau sutroh bainahu wa baina qiblatihi, wa bainahu wa bainal musalli. Adapun imam mah disunahkan, napa dianjurkan pakai hirbah atau harbah gitu. Apa harbah ni kah? Ya'udun qasirun aridun nasl wahia aqallu tulan minar rumhi, lebih kenek dari tombek. Tak tahu saya sojong loncong tahu saya kiteki sedak pandai bayi ya, lebih kenek dari aqallu tulan minar rumhi, dari tombek.
Maka neka lakukan bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi salat ning al-fadhail wasi'ah, ning tempat seluas, ning tempat selebar, walam yakun fihi binaun walam yakun fihi binaun wala sutrah. Nah, karena ning tempat neka tak ada bangunan, nya juga tak ada napa, tak ada sutrah. Tak ada sutrah. Nah, biasanya Kanjeng Nabi melakukan neka tepak ning musafir. Ajolonon ka amma saya tak ada masjid neka bi Kanjeng Nabi. Biasanya wa kana yaf'alu dzalika fi asfarihi. Setiap perjalanan Kanjeng Nabi mun salat pasti melakukan hal ngak nikah. Beri napa? Sutroh atau tahdid, penghalang, aruba tombak atau pedang atau tongkat. Apapun, tak harus pakai satir, tak harus pakai kain selebar, sepanjang, enten cukup situng pedang atau tombak, tancap pagi ada orang saya salat, ampun bebas pun orang selebat gelap. Nah, neka. Ya mau nemu tembok. Karena orang musafir di anal musafir la yajidu ghaliban jidaron yastatiru bi, karena orang musafir jarang nemu bangunan neka lambo, rang-rang masjid mun setia cok langker pun cek bunyaan. Masjid neka mungkin setiap daerah, setiap embong mungkin masjid pun luar biasa. Tak kebeter, masih sekebeter saya masuk ke masjid, dia masih tak kebeter banyak. Saya lebu saya kebeter. Ya, neka sunnah hukum, abri sutroh neka. Nah, berarti hal-hal sesepele kan neka saya sampai buang. Adapun bagi makmum, ampun cukup. Ya, amma fi salatil jamaah, salat jamaah, fal imamu idza takhadha sutratan li nafsi, maka manabi makmum imam neka pun ngalak sutroh untuk aben tibi kanggo imam, ya maka fahuwa sutratun lil makmumin, maka imamah dadi sutroh kanggo makmum. Dadi makmum tak usah nyabuk surban yatasa, nyabuk sajadah yatasa gawe penghalang orang lebat, cukup imam je lah gawe sutroh. Nah lah imam nganggo sutroh tibi, nganggo penghalang tibi. Nah Kanjeng Nabi mau ngelakuin salat Id ning tempat selapang di Kanjeng Nabi pas nikah. Orang bini-bini suruh keluar kabeh. Suruh norok takbir. Ya. Masya Allah, ya menter muga titil masih manfaat. Jadi keng senga takbirnya boleh bener takbirnya menetok takbir keliling tapi akhir joget. Sound systeman. Padahal malam telasa. Pas ada takbirnya keng anyama takbir keliling. Tapi masang salon bungkuna pas horek mulu ada takbir. Ya mestinya takbiran neka benih kaset orang saat takbiran. HP setia langker HP. Udah kadang ke masjid benih orang saat takbiran. HP masuk surga ya HP. Saat takbiran HP ya orang ada sekali. Nah neka kesunahan neng salat Id matur muga titil masih manfaat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana nina ma'alil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan
وارزق الكل وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت من مشارق الأرض المغارب بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى أرواح المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم أخي عقيل بن سالم قد رباني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري ثم إلى روحي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي قطب بن شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلفشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ثم قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد عمر مضر وإخوانه عبد القادر ومجيد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم إلى روحي الحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طر الحداد وحبيب بكر قرسي وحبيب شيبوت وابوته والحبيب عبد الله الحداد بانجل وحبيب حسن بهرون وزوجته والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ثم صاحب الحول الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف وأصوله وأظهره ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري وأصولهم وأظهرهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن حفيظ ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روحي عبد الله مسلم وزوجته ثم إلى روحي معروف وصوله وفوره ثم صاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين ويسر كل أمر من الدنيا الآخرة وأن الله جعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من شر وضر الندامة وعلى ما أسلافنا صالح مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.